Ia o te whaatalo whaatu sa moi le nei tae au mātango fie, ia o whia lava le vaenga o le ke lope o lo mawhai ona e maua mai ele nei Port Kalame, ia soifua manuia i ato wa fionga. Ai pei ona ele tātou Port Kalame ma sani o le whaatalo no ino suita o vā o le tātou whainga pālota o lo loma nei. Ia e fia lava i whaelo atu o lewa i ele tātou mālo whaalo ni ele nei tae au. Ma o te fia whaelo atu le tātou sui le tātou Port Kalame nei tae au. O le fionga ia a foa a mitua na i whale ulu mauli. O ia lea sa taua veina le no foa whaapalemene o le tu malo palauli se sifo i le paia ingalona sifuru ono le palemene le lewa ona whaata ape atu nei. Ia o le tu malo palauli se sifo ia e ono ia nu olo o ia titona ia fia ai ia tanga si utu sala i lua fwai lalo, fwai lunga, ia masatu ia tua. O le fionga ia foa ele ngata o ia o le sui fai pule o le tu malo. Ia le fwai wato e tamu fai atu len foa ele nei paya inga fo. Ia o ia foa o se ali i fai businessi. Ia vea ele nei tu la foa mo le tuai le whaftai el Pokalame. I louta lia ino le mātou foa i whaatala ula atu malvala au so atu la wafionga. Ia mo se awa no whape nei, ma lo soi fua na wafionga. Whaftai langi, e li amateina le tātaloanga e mua o te mua o whaatalo whaatu i la wafionga le au malo le malo, malau masiofo, whapea la wafionga le stui o le whono sui tofia, malo whalitua, o te whaatalo whaatu i la wafionga le palemia ma le kapeneta, le whonga whetalai ma sui ma malo le palemene, le whamasino sili, presidente o whanua ma suafa, whapea li i matamaitai o le whamasinonga. O te whaatalofa ma o whalofa atu il pa ia le au whaingaro renga tutofi le atua i whata whaitaulanga e fia o sa moa o au male lalolangi ai maise sio i tu malo pele o palauli sifo numera tasi. O te whaatalofa ma o whalofa atu il pa ia o sa moa o loo whaafonga mai maota malawa ma so se tafa o le lalolangi. O te whaatalofa ma o whalofa atu o pa ia wa ainga ma o lato tama, o tama foi ma a lato ainga, e le usonga atu mua mapule, i tu au ma lataua ainga i le tai, ma le vaa o fonti. O te whata alofa ma au alofa atu foi i tato uso i tutuila, ma manua, i le kovana o Amerika Samoa ma le whainga mbalo a tutuila ma manua. O pa ia wa le pule ngā whaatonu, le whamasinonga sili, ma le ofisa whamasinonga, le whafonga whetalai, ma le presidente, ma sui ma malu o maota e lua, o le whono a oa whaitula a whono a Amerika Samoa. O pa ia a wā sua ma le vai whanua, o whoa ma i tūlangi, i tū au ma la taua, sa ole ma le lauriu na sae lua. A whiwhio whaatui o le motu, a la la tai to o le whale ula, ma upu i le manua tele. A vea foi nei taimi o te whaatalofa ma o whalofa atu isi o tu malo peleina o palauli isi sifo numera tasi. E a mata mai isi o nu peleina o tanga. A fio le pa ia il salavalasi, le matua ia to ilolo, susu le sao ia a foa. A fio ano fale o nu uli, a fio le whanau wali ia no toa ma le va ai malu. Ala la tai lau tautalanga ia whaiumu. Le mamalu ia fale fa ia le alofi matangaloa fa pea ma faikata ia fale tuai ma o ao ma upu ia o sale bulianga o te fata alofa ma o folo fatu isi o nu sala ilua tulona a o sale bulianga o lua matua o tua to matolva la wa fionga le ulua yali su mai yali o pai pai tulona alo o lua ainga alo sina a fio mai lau a fionga le ala i tawhea. Tulona le ainga sa amituana, su mai lau susunga a sama inaea. O te whata alofa ma o wholofa atu isi o unu o si utu. Tulona o lua suafa, muripola. Susu mai lo o lua ainga sa la ulu. Halala tai lau whetalainga whatoafe malenu whainga tā. O te whata alofa ma o wholofa atu isi o unu o wha ilalo. A fio le tele maana ma le au pepe, maalo o lilo maiava, alala tai le mamalu i le fale lua, manganga e malai. O te whata alofa ma o wholofa atu isi o unu o wha ilunga,
a fio le matua o tau awa mea, ma ualo mai lata, ma moe pana noa, a fio le tuala ma vai, ma le tama ale fali, alala tae le mabalu ia te oe le ai lawa, ma nganga i malai. O te whata alofa ma ofu alofa atu isi o unu usatu ia atua, a fio le whatupu inati, o le sao, o le tamatasi, o le fali upolu, a fio tu ua ua tou, a fio le fale se fulu, a fio le ilua, alo o lilo maiava, a fio le usuali, su mai lo utapa au sa vainaya, ma upu ia te ia na tai, ma le lau tina lau le le ia ranga i malai. O pa ia na ma mamalu o sio i tu malo, fa apea fa afea ngai na taulangi, o pa lau le isi sifa nu miratasi, o lo no manu, ma tatalo i le au ma le po, a wase manu o le tu malo, fa apea sa moa ma le lalolangi atoa, po fea lava le tafa o fa fonga mai moa mai ai, fa malo, fa fetai, le tatalo ma le tapu inga. O te loa fō lo pisi lea sa mafua ai le ai masal palimene ia le wata ape le tatou palimene i wa whapenana tau sauni atu tatou whainga pālota lo manei. Ai ele mātou mai tau atu tua o oe le isi whaipule ele alo ia au whamatalanga fo i mau saunoanga i te tonu o palimene o te alau teimi mau te matamata atu e tau fi mea o ele whongwhetala ia ai ele te le tu mamaina fo ele tūlanga ia sa o se tasi no mata o pulepe e taulanga mai le sa e la ngai tonu o le palimene le mata o pale le o tupu te mine le whaamai le o le COVID lena e sauno i fo ia ma tele me fo i tala ali tō bai ngai atu se sauno ia tu se fo i man mesa e tam whai atu ia i tonu palimene I fa tai langi o toilo i le fo i o le palimene na o tala moni per fa maoni tala e te fai e tonu palimene le te taura e fai ni tala fai po ni tala foi fa longo e te taua ona fa matala pe tu ala lo fo i palimene a fa fonga sa moa ia tulanga o matau tau ai mesi matau puonga onga matau pu e afi ai le o langa o tatu atu nu e le ngati tatu atu nu i tatu fa nau a inga re la te sa moni ala lat pe se ila o le tasi le nei matau pu onga sa o tuina tu palimene ai pe sa ele o ano ba ei taka pe fa pe ai a fo po o fa le tonu ia ma fo fa ai le ole fa matalanga le na fa tu a fo i winga i tau pune sa ole mai tau i tai mal palimene ma sa bo o na utangia ia fautuanga fo a fa pe la la ele fautangia mai fautuanga e va tu fo e fa a le meta ua ia tia ua maboli atu le fea i tangata lava la to ia le longa ia ia tatau e talia pe le talia ai mai se lai te tonu o palimene e mata o palimene o le baota le e ave uma ia tatou mata upu e mana o mia le fo tai o tatou malo ia pe o wa fai puli e lo tiu te tau na fa le wai ni fa pe le nga no fo ma le ke fo le fa pe e pule aka kala ko pa ia tau ia o lo wanga e tau na fa o atu se fe au tau il tato tai tato palimene i tato tangata uma sa boa ele nga ni sa mo la lo lang ia tu pera tau pule tau le fa mai le covid e pe ona o taua o fa mai ne o to vito fa mai tau fa fefe mal vai la aule atui wa batana vai mo tau o se vai vaccine o le vai la ona i poison o te fa te para ma fa manatu ile mamalo le atunu i la unga ma la fola sanga in palimene ia iuni lua o e winga il fama tau fa valea that's lie ma tau fa fefe fear mongering o le covid lea o matua i fefe ai la lan Samoa ma ua fa le anga ina ai le o langa manga luenga jobs
a tangata uma o pisinisi la Haiti, small and medium business, ma tamā o ainga, economies, o atunu uma o laulangi a fia i Samoa. I le teimi le nei, sa au tā uai, o lo whaia se taua i Amerika, Britania, ma Europa, i le vā o le whānau o le malamalama. Children of Lights or Christians, e taita ia Yesu, Jesus Christ. Ma le whānau a le pōngisa, po o le pōliuli, Children of Darkness, e taita ia e Satani po o Lucifero, ti Apollo. O le wha mai COVID le nei a fua mai Amerika, ma a fia ai Samoa, ma le lalulangi atoa. Ma e tatau ai na tātou tau mawhai, e sue, mau wai se fofou, a wā o le taimi le nei, o lea ua o vai atu, o matua whewhi lawa tātou i wha mai. A o lo tali tonunga, o le wha mai le nei ua tau o le wha mai tau wha malea, hoax, o le wha mai pelo, lai, mai tau wha whewhi, fear mongering, a ele o se wha mai e oti, wha mai oti e pei o na wha whewhi e tātou e Lucifero. E ala ona o tau o le tūlanga le nā, o lea o te tali tonu, o le wha mai le nei e le se wha mai oti, e pei o le fulu Spaniolo, o le tasi iwa tasi valu. E nā na whano aire to a tele o le tātou atunu. E lea se wha mai fōi lea e wha tusa e pei o se wha mai le e pera pisi. Nā sa wha aunu uai o tātou tangata i mako ngai fiti. O wha mai la nā e taua o le wha mai oti. Na ona e savilingia lava i le manongi, po o lou lata atu pe pai atu i le tangata mai, e oti loa le fast food walu i tūla. O le wha mai le nei o le COVID, o te loina, o lea ua iai wha maunga masai le linga scientist, popoto o le laulangi, whai mai, e pei e tali tutusa le lava ma le flu maasani, common flu. Wha maalili, cold, po le istafe, running nose, se tulong, ma o le tūlanga la lea e le whapopole i nai, pe tātou te whewhewhea i fua. Tātou i tonga whiti tau whaawalea a Lucifero ti a Apollo malana vae. Ma o le temi la lea nei ua whai ai le tūunga, race, a scientist, uma o le lalolangi, la tau te sueina se tui, vaccine, e fo ai le whawhi tāu ni po le wha mai lea. Ma ia mau ai fōni a la tau tupe se tele lava piliona ma trillion US dollars. Po ai atangata popoto o le lalulangi, ua matua paso lava i le fia maua o se fō. Ai whawhetai le tātou atua ma le tama o le langi. Lea tātou te tatalo ma tapua iai. Ua ia whamanu ia ina matuina mai e awala mai lo nei tangata. Whatau wā, a fōa amitua nai, fale ulu mauli, le fofo mamana, divine solutions, o le nei wha mai COVID, e fofo mo ha wha matafi ai wha mai tau wha fefe, tau wha valea Lucifero, ma toe wha fo iei tātou o langa, ngā luenga, fia, ma le tamau a inga, economy, i le tūlanga silsi atu nei le mea sa iei mua. E peo na o tāua mua, i le tali i le saunoanga le minister o tina ma whalmai. Whapea i doctors. E le tatau o na tātou whaatalitali se tui po se vaccine e tui ai tātou tangata Samoa. O lau whautuanga, e le tatau na o mai se tui vai la au vaccine e tui ai tātou tangata i Samoa ne. E pei o na tātou moa mai li poti whamaonia i le lalolangi. Wa tele nai tangata malolo ina ma malolo si le lei. Wa whioti, ina i aso talu o na umba o na whailatou tui i le vaccine. Masata tawai loa o na taofi le whainga tui. Here, globally, hundreds of healthy people were dying a few days after vaccinations or given their jabs. Like in Norway, reports 23 post-vaccine deaths, 13 deaths from side effects from mRNA vaccines. In Germany, health officials are investigating 10 deaths that occurred among elderly patients who received the COVID vaccine. The US has 500 post-vaccination deaths, and 86-year-old sport icon, home run king Hank Aaron, died 18 days after receiving the first 2 doses of Moderna vaccine in a live show on the 5th of January 2021
in an attempt to inspire other black Americans to step up to the plate and get the vaccine. King Hank Aaron would have still lived today if he was not very stupid and misled by lies and false propaganda by the vaccine manufacturers, mainstream media, and the evil forces. People are dying from these poison vaccines, and the global rollover must be stopped immediately. Continuation of vaccination is tantamount to mass murder, and leaders and advisors, including vaccine manufacturers, who continue to force vaccination to his citizens, to be charged for murders and crimes against humanity. Whapea lava fina wina tato fo mai ma committee SOE au mai peta tui vaccinia. Au mai pea lava nao tui vaccine mo fo mai ma committee lea manisi e mana nao iai. E tui lava la nao lato. Ia, ai aua le tui ina fua tangata lo malolo ina. Ma malolo si le lei. E le ai ni ma o lo ma fai lava ele immune system. Ale tangata lava ia. O le mea alofa au mai fua ale atua. O na te atu i le COVID. Ma e fesoso ni atu foi iai fua la au drugs whapitoa. Lua special drugs lea na te tapeina le COVID i le luas fu fai fast fu valu i tūla. O le taimi lea sa matai le shutdown masa. A tātou na o talitonu ma talia whapea foi le atu nu atoa. Fuafuanga sa whaia le tātou mālo le tapuli o pisinisi, tapuli le pora, tapuli a onga maisi mea sa tātou talia le lei, ona sa tātou fefe tele lava. Ona whapea lava tātou e tai pei le wha mai le a COVID o le flu spaniolo o le tasi iwa tasi whai. Le wha mai oti lea, sa a whiero lo tātou atunu, ma whano ai le to a tele tātou tangata. Whapea foi le wha mai oti o le pela. Lena fa au nu ai tātou tangata e mako nai. O ni vaenga na o le lau ngal fai pule a palau ni sifo numero tas a fora, a mitua nai fale uru mauri. Ili folu tanga al pale meni ya iuni, lua o. To e fast forward mai la i e tebile nei, mai lua tasi. O lea ua o vai atu i le ulu o le kabela, le tui o le vaccine. O lea ua amata o na ulu mai to tono le fale i a lapia Samoa. Sa le tu mama ina lo nei tangata fa tau vale nei mata upu ta ua ma le onga ona ole fia ma fa mautuina o se fofo cure ole nei fa ma fe ai tangata ma fa le ngai nei nga luenga ana tangata o tatou na yo tatou tangata tau ma fai o pisinisi la Haiti small business matamao a inga Samoa ma le lang world economies. Ma o te fia tele whailo atu le paia malo si o tātou atunu. Wa wha mao ni a uma atu ka lunga ma walo anga sa o whaari le whono le pale meni i a iuni lua o. E pei una sa o tā ua mua. Ma wa wha mao ni a mai e Tasuku Honjo o Japan o le 2015 Nobel Prize winner in medicine and physiology and physician scientists and immunologists. E whaapea, e moni ma le wha maoni, le se lau pasene o le vairase le o le COVID. E le mai le natura, e le mai pea, a China pest, a e fausia mai lava i to tonu o le laboratories. E le ngata i Amerika ma saina, a e whaapea fo i atunu te tele i laulangi. Sa whaaluaina fo i lu Montagia o France o le isi fo i Nobel Prize winner. Le mau a Tasuku Honjo sa fausia mai to tonu o le laboratories i a vairase le o le COVID. Ma e se lau pasene le whamaoninga. Ua whamaoni a fo i le fo mai whapitoa i whamai pisi Amerika o Dr. Fauci. Palana pule whai pisi nisi o Bill Gates o Amerika. Sa whatu peina ma whatonu tonuina le fausia o vairase COVID i Amerika pa Wuhan i China. Sa whaunga ina e tupe le malo Amerika ini tūlanga pio. Ma e lei whatangaina. O rona winga, o vairase ia ale kegi a Lucifero i Amerika. A e leo ni vase vairase a saina, not China virus. Ma e pei o na tātou sila fia. O le vairase COVID lea sa whai ai polokiki a Amerika. I le lātou pālota o le presidente le whātou i la loina i o sito ina Trump.
ana usi ta ia Trump la fautuanga sa tuina iai via Twitter ma le Instagram fa atino le form mana Divine Solutions e form fa matia ai le covid i America se manu ele fa ina il palo tal presidente fa penei whatever on a ti ma fa penei whatever on a tinei le covid i America ma le la ma le si tu tawa o le sue tu pe ai le vai na Luis Felo the big farmer falenga o si vai la au versi manufacturers mai si mau mea e mana o mia i le whaonga aina o le ingoa covid i whaitonga fiti. Whamala o la vatala tu i manuna wa le pela mamau te le tue le vasi na le pe fi fatsat fasili le malvainga le na e sau noi mo o le virusi po le whama i tau whawhewhe it's a hoax fo ngale lau tiru ia ale foi le mau le whapea o tau mitai miliona ia soifua ua ma i mau o no le virusi lea o le sili whamon mo le pe whawhena justify la lau mau lea e tau whaafefe ia au lewa iei mau ua maari liu e to telo tangata. Hami mole. O te langa le whaasolo la u la veila le tūlanga le ma ua wha maonia foi e tele o fo mai le laulangi e tula fono tau whaavalea ma le tau wha se pe o le 2 meters whaavava social distance na te iwa pesia se isi i le virus COVID o le matua tau whaafefe lava lea ma ua toa tele ina maali li waina i tina ma tama ma tutua o na ua fefefe le whanau po le au tau si matua caregivers e lata atu ai e whaainu ni lato vai ma fuala au pe sui foi ni lato i e moenga mili lato tino ma fusi atu ia te lato karo ma tala noa pe ulima ina ia whaafia fina ia o lato loto ma umi ai lato soi foi la lo nei o mea moni na sa tupu ma o lo tupu pe America pe Tania UK Italy Canada Farani ma Europa o lea ua vai atu o solo mai Australia New Zealand ma Samoa e pei o le kamela lea ua solo mai lona ulu ma le tino i totonu o le fale mena mai tauina mai tulaga lea i le fefe o fefe tagata e tausina i lo matumatoe ma faaigu la kua fuala ua fai ma mea ua neglect ai i mafeoti ina tagata le feoti la o le virus ua fefe i le ua feoti i le fefefe o ke kivas ma fanau e tausio lato matua lela ia sono le fear mockery fear mockery exactly what's happening ia me vika ma petani tele tagata o i matua o fefe tango fila to fana o le famelo la wala le virus so al besawa ele toka fefe ele se me pis ia tu mai la ja tato ne Samoa le wa ele tato case tasi o le tūlanga fo le wa iai wo popole fefe ia le wa tatala i tuoli tamai titia ia le vai aso le lena fai ele saininga feangainga ale ampasa saina matato i vai la aula ia te sauno ia la au mai tutonu ia ela ia lo sauno le wo ofi mai tutonu wo ofi mai tutonu le ua kamel ele na kai koe ka vai la au mai na set up mai le vai ngale le wa maka o vai ko yo o vai la foi la ngai le ia tole a fa solo at lo fa matala ina mo vai foi le ano tonu tu la o vai lo tu ia foi la me le fa pe kai ka se kui ngale o mal kui mo ia mal vas ko fai si kui ia mo foi le causa ko fai kui lo vinga la kui ai every year you have to have 2 or 3 kui ele se me talfena ai matau le fa mai fai tu ia pui ai ia takat ai matau ele o proven safe ia vai lá ia ma kwa high risk lava ele proven safe kusala le temi sa ta on trial in bongo man animal trial ale wa skipi mo ia trials nga ale wa by straight ka lo la fa vanta ta pengi guinea pigs fa ele mena on effectiveness level fa 65% 75 ma 95
e le tatau e tatau ona se lau pasene ia le effectiveness o poinga vale aunga so o le mela na ia tia ua ia pe ona utau mo o lo ia le immune system na a tangata ia o le mea alofa le atu ia tātou o ia nga ke whaitinga ia te suko ngā vai wase sau e mawhai ka ko immune system o le mea alofa fo i fua mai le atu ona tau a ma mea ka po me ko whala avo i masani ona whai ai le whape a mai koe ngā kui e mai o lai kau ke malo se a mai kui whape fa balos e whaitinga pe no le fetau e tiau e le talwhengai. O la oia ia le immune system na mai le atua na te tau inga tau lea. A o mea ia tangata, o mo mea whakaika. Le la ke lenga whio ki ngaka ma ika ngaka i mea le whaini. E le ia la se leo le malo i lau whautuanga tu atu ia. O lo sila lo yele so i male o faega le falmai lo faipe ia fotuanga ile malo e me le so i ele ia mai taula o e va foi maro fotuanga ia o tato palelia malkapin o la tola na e final to say a va tu le fina unha falmai ia va tu le fina unha foa ia tulanga le pa provide ku ia evidence ia a fa pela va sila tu le tato palelia malkapin neta e sa o foa ia tau no ona fata ape ia mea ma ko fai ia sa fa valvale a ape ba kwale tato tai e mo ila wali ia ngalo ia le fa kadia la ko ia kulanga fa te ka fio ke ia le fai una bala na ia malo a wa u ia ilo tu langa fa tangata ola o te fia va tu fa tu il tato tai ia ape foi ia le atunu ia na faile ia filinga tu tasia tangata la bala to ia o le isi tu la fono tau fa afefe o le tau fia lea po le fa tapula o tangata kerisiane o i le falsa tapua ia i lo la tau atua fa fetai le malo o tatou le to e faia lea mea valea le na ua tatala ma lea ai se tapula o fai ngā lotu i le falsa fa pia foi fa potpotonga i maliu a so whanau tia pasi ngā luenga ta alonga fa pia o ngā whanau aua ne to e faia ia mea valea pelo al tia Apollo Lucifero. O fa mauni mai e Dr. Mike Yeadon sa fainga luenga fa scientist ile fainga o PCR tests ile Pfizer o lo nga o CI tui vaccine ne fai mai ile ta tau na to e faia ne PCR test ona e fa le tonu male o nga PCR test e ivas fulfitu pasiene ia false positive sa wai i taimi uma ma ele ma fai ona mawai ni fa mau sa ele talfea ngai ma le au nga pa le mele na mawai ta to tama ia sa testa tu positive le si puisu ai negative le si puisu pa le ele ta tau ma le au nga o da tu e fai ai le PCR test ele nga ta sa bone fa per la ya to o le la se me o le asu ia le PCR test sa mo vale la lola ta to fo i lava i le tu lava mas masu e na masani ai le fo ma i yaki o pe a e tale ta fele isu se tu lo fua lo toto po o mawalunga po o mawalalo ma o mai se pepa e te alu ai i le lab ale fale ma e su e ai lo toto i mai SS e au fi ai le covid wa fa ma o ni mai e le pipisi Kau kali apa isi banyak le safsi le. E ui na fa tu ina e scientist ave ese ma awale to e fa nga ina nei PCR test pepelo le ama. Ai o lo fa maoni mai lava le fa nga ina pe o ia PCR test ini awala pio. Ma le tau fa valea. Mo le silafia e suia a just ile malo so cycles ile fai numero e mawalunga. Ma tele ai false positive se mawai ina ia fa afefe ai tangata i le covid matalia matauli ai ala tui vaccine o fai tau trillions tupe maua mai ai alo si felo ma le vai
I le isi tu, o le ua toe fai fo i le isi a wala pio pio ma le tau whaavalea o le toe suia adjust the malos o cycles le fai numero e maua lalo ai pa fai ti ai false positive e tau whaavalea ai i le lalo langi fai mai ua maua lalo ma fai ti cases infections tangata e maua ono lea ua uma ona tau tui vaccine i le lato tui yoti vaccine poison case infected i wha maunga ale lalo langi e iwas fulu iwa pasene cases tested e toe malolosi mai be recovered o lona winga o le tele o tangata ia e su e test e false positive mai covid i pelo o le sa e le mamai e tai pei lava o tātou seila siana wha pēa sa maua iai mua a le iwa mai sa mo historical cases ai to test atu sue atu ai maua mai o la lava e nekati e le mamai o ne leanga le PCR test sa fai mua mas tali pupuni wa fa mauni mai fo i le to tele o tangata mari liu i le mas po mea tali fonga e le ngata ina poloka ele o ke sene alo i tonu o le ma le immune system le mea lofa fo ai fua mai le tua sili ese i le tangata e nate te atu ai i siama ma vairase al tia apolo e le ma fai fo e vairase vaccine su e tupe ale au tau alo si felo o na faia ngā luenga ma mafa ale immune system ale atua o lo i to tonu o le malu pa ia po le tino o tangata umba e pei o na tātou loa nei wa na o le fioti o tangata i lātou tuioti vaccine lea e whaasolo nei ma ua ta tau o na tā ofi stop wa o lea ua fioti ei tangata o na o lea ua whao ngā tangata ale atua e sui ai manu ma pua kini pigs lātou suenga whaataitai i manu animal clinic trials lea ele i whaia they bypass that ua whaamaonia mai fo i tali fonga mas e mafua mai ai isi siama germs e pipi ma fai whaamoenga ma whaaputunga virasi lea e mana vaina i to tonu ma whale a reina i tō tonga o le tangata mai uai in naoti that's basic biology self-isolation and quarantine whaonofo e sea ua whaamaonia mai isu ega researchers at the Institute of Public Health, Carrington in India, and Medical Journal in UK had proven and confirmed that COVID-19, like other flu, are not as infectious, but not susceptible to family members of patients. Fai mai ele pipisit COVID, mai le mai i tangata le mama, o aina. Mai taipei lava flu masani, common cold. Tale ma tafele isu se tulou running nose also fa malili ma pneumonia pe ale fa tete pa o fa baudi ma isi so al covid le ai lava se ma le flu masani common cold ma o ia fo ala au fa pito e lua e tape fa moi ma kiu ai le covid ile fast por valoi tula pa o le mafuanga le o le to e mana mi ai no to e fa no fo esea pe fale pui quarantine tesi ele o ba o lai malo losi i le tau nuu mai fanua ai ole a maua i maiulu ma le manatu pe stress foi le telefoni na aso le alokai i le fale tali malo pe ni pamuta o novemba lua o sa fa la uloina mai ai foi le soifua malo loina o le lalo langi WHO fa pe o tangata umba e mai pe mau e le COVID, ua le toe mana o mia na toe whanofo e sea, quarantine. Pe toe tu e sea, isolate, tu vala, social distance. O na ua whamao nia mai i le tele o susu e ngawali potia scientist popoto o le lalulangi. E le pipisi COVID mai le mai i le isi tangata. Corona cannot even transmit from one patient to another. Ma ua matua i suia ai lava complete U-turn le whaalinga fōlea le WHO mai le lātou whautuanga se mua e langolango ina ai whautuanga tau whaavalea alo sifelo ma le lātou vaenga leanga o te whawhetai ai le WHO wa tu e whaasao mai nei whautuanga tāua
va o le ola ma le oti o tangata uma o le lalolangi e whaalangolago i whautuanga moni ma le whaamaoni e au noa ma le whaituau. Disinformation tau whaaseina i le mea moni na ia whaavalea ina ai ma tau whaaseina i tangata. Wa whaalau loa mai e Dr. Simone Gold o le taitai o le Frontline Doctors Volunteers America o le whaapota potonga a fo mai ma scientist e whailoa mai le lalolangi atoa. Ngai o inga pio pio ma le tau whaasese o whaaululunga o fo mai scientist au whainga luenga sienia le malo America ua au whaatasi i lalo le whautuanga a Lucifero e pepelo i tangata lau te le si mai atu e le aise fopo se vaila o le COVID e ui olo i fuala au whapitoa e lua na wha maloro ina ma manu i ai mai i le COVID tangata mai na vatua o tiutia i le na aso i a ioni lua olu o sa whato ne foi fo mai aua nei tusia prescribe i a fuala au special i e lua o no le whato nunga oda mai le pule boss Masale o si taia la whatorunga se male lea lofa i tangata. Lo mana o mia whala au. Ia masafa malo lo sack fire ai lava si fo mai Dr. Lea. Pa o le isi mafuanga le na o le tere o tangata mali liu i COVID Amerika. Pa pia foi Peretania UK o na uale aveina iai whala au ta tau e manui ai. O na ole tau mawhai a Lucifero ma le vaenga e whaatalitali pea le la tui vaccine. Lea wa amata o na wha au fiofi mai i Australia, New Zealand ma Samoa ma le lalang e mawai la tupe e tele lava. Trillions mai ola o tangata malolosi. Experimental biological agent vaccines. O le tuioti vaccine le tau au mai Samoa e a wal mai New Zealand. E leo se tui po se vaccine atoa. E le taipe o le vaccine o le misela, ua okoa ma le ono se furu tausanga talu o na pasia i a suenga trials tausanga e tele. O le tui lea ua sao mai ai le ulu o le kamera i lalulangi. Ma tau wha ofi mailo na ulu i New Zealand, Australia, ma Samoa, ma le Pasifika. Ua ta ua o le experimental biological agents. Po le tui wha taitai manu, ma pua kini pigs. Fa mole le committee male minstalia e ngafa male o kaina mai tuia. E leo ni madu manipuale ma malu le atunu o Samoa male lalulangi. O le fuafuanga foile tui mua frontline workers e peo tangata leo o fisa o vaalele ma malai vaalele fa pea tau si mai ma fo mai. E o i tangata matutu e leo mai. O lae malos o i talo fai ina i o tatou tangata. Uso tua fafine la i le pito i luma frontline. Ai mai se tamama tina matutu o la lava e malo si soifua malolo ina lelei. Ma fia. O tau si la fea le tui oti leo le au mai. Ma e lua lava mea o le atupuai, koa mua, o le oti. Ai taipei o lai tangata malo si o feoti ina ua mai ala tau tui ina yaso. Po le amata o na faa vave ai le oti pe mamai foi. Ini mai sa le masani ai. Talu ai tui oti a vaccine. Lona lua. A fai e te ola se vai o i talo fai. Ia te oi, o lea e ola fa seva loa ina e pe o se sampi. Ioi, o le sampi o tangata ia o la e feola, a ua feoti. Ioi, o atu mai lava ma savali mai, a ua lea ini fai ai, e ui ina e vai atu e mai la tau lau pata. Ue mamlama. O le tualalo i le malo, le minister ma le komiti lea ua fai le tau pule pule tutu fabol mole tau fi ma wa ona mai to tu yoti mai a Lucifero ai fa pele fa tu ina le committee le ma fa malo sia le minister au mai pe to tu yoti io lau tu alalo au mai na tu yoti ale to committee le panisi tangata mana mia ia tu ia ai au lava ne tau tu ina na yota to tangata ia e le front line matama matina matutua o lo soifua malolo ina lei. Ai mai se le mamalu o le atunu o lo malo lo ina lei e le mamai. Awa foi nei tofa valea ina le palemia ma le minister o soifua malolo ina. Si o tua fine. E tui e fa apeto sina mai ai le atunu e tui
o te le mana e whioti le tātou palemia ma le minista se o tu fini tau whautuanga mai alu sifelo. Pamalama langi. O le tūlanga sao lava e le mana o mia ni tui oti vaccine poison alu sifelo wa olo o iai lava fuala au whapitoa special drugs e fofo matape wha mo iai cure completely i le fast full value tūlanga COVID. Pa o lea wa wha maoria mai scientists e le ai lava se senga o le COVID ma le flu masani common flu e iai fuala au e pei o le antibiotic amoxils, Panadols, Masipolo ma tau mawhapaleni awa le ai mero lolo wha malo se tino ma sa vali sina 10 minuti e fia wha popo iai me ma le saunoanga ma le whautuanga le tatou wali pale mia whai mai awa le matafefe o le mea le na le tia Apollo o Lucifer a o le whautuanga a foa mituanai whali ulu mauli whai pule palauli sifo numera tasi whai mai wha tua le tatou atua le atua Samoa le tama le alo ma le angapa ia lea ua maea o na tuu i to tonu o le whaavai o Samoa ma o le atua fo i o Aper Amo i Saako ma Iakopo o le atua o Israelu ma o le atua o Samoa wha atua i le atua e malolo ina ma manu i Samoa ma le lalulangi atua o he wha atua i a Iova le tātua atua 6 yes pasi o e whaukuanga le mo le sila fia Samoa palalangi atua o lea ua utauli maina le fofoma mana o le COVID po o le Divine Solutions for COVID pa ua mai a foi ona ave tusi ma whiau messages e awa la atu le Twitter, Instagram, Facebook, emaili ma Office High Commission ma EPC ia pia i tai o malo o mo lalang pa le mia ma President o New Zealand, Australia, Amerika, Fiji, Samoa, Initia, China, Japan, Pakistan, Britania, Masa, Whailo atu wai, le fisosoani le fofoma mana, i le COVID, Divine Solutions for COVID, e fofowai le COVID, pea mana mia. Sa iei lava le nau tainga o le atatala uma sa ma le tātou podas, ia au kuso po te sema luo o, pea atu wai. Ai pangalea, wa lua ia, whainga alu si felo tau whavalea, e tau mai le aso ma o te tua lalo ai i le palemia i le ia whaatonu fo mai ma le komiti SOE update ma wha mautiroa mai ma tau ia sa o tā ua ilunga a whaia sa o ma wha maania o na o mai loa lea o se whautuanga e ta tala o mai loa sa ma le tātou pora o te talitonu o se mea lo whasirisiri lea le tātou malo i o tātou tangata sa moa ma le lalolangi atoa o le tatala lo ia loa o nei sa ma le pora ma o le whaato i lalo ina popo ai fo i le na o le tia Apollo Satani Lucifero ma ana wha mai tau whavalea ma ana tō fiti pelo ma o le a whaatu e fo e sa moa ma le tātou pale mia se matati a tele le lalolani ma vatua le ma malu le mana ma le whane tanga ia Iova le tātou atua sitisiri ese na wala mai aila na awe whiau po o le au ona messenger o a foa le fofo ma mana o le COVID, Divine Solutions for COVID. O te talitonu o le a whātaunuina ma le manuia tālonga o le Olympic Sapani, pe a whaila ato te talitonu ma talia le lei le whautuanga ma le whātinoina o le fofo ma mana Divine Solution lea ua uma o na whailoa iai. O au se tālia o le a tele tupe ova ma le piliona e sefe mai iai i tausanga uma, savings, billions dollars yearly, i le alu vale i tui oti ma le whaanofo e sea o tangata ma alolosi, ma le toe alu waini tu linga po o suenga vairasi, contract tracing, o le fulu COVID pelo, e pe o le tu linga apusi ma i sumu, cat and mouse race, ma le toe tapu ni ai fua lato potas lea e fia, tele ai le pule nu premier, New South Wales o Andrews, na o sina test pelo e maua, lockdown ma tapuni le poda, ma le toe whai ai ni whaanofo e sea, quarantine, palea, a Lucifelo, ma mau ai le sao la tonga o le whewai o le atunu, ma tangata ta whao mai, i ma o le lalulangi. Mo New Zealand, o le ASF savings billions dollars yearly, ma le alu vale i tui oti ma whaanofo e sea o tangata quarantine, e le toe whaia,
ma le to e fefe foi ni tau fa fefe talo si fero lea fa sala o mai la to virus e fo new virus strain ma UK South Africa Europa ma le to ia ni tapu fa valea lockdowns po ni fa no foi se tau fa fefe quarantine mo saina ole a maua uma e le tasi ma le fa piliona o tangata le puinga ma le covid i le mana o Iova le tātou atua wa ele ma fai le tuia Luis Felo o na kava le toa tele na wa o tangata ma le vave va ma mau ma le tele o le lau e le ma maunga o lo nofai mo i tia e tusa le leifa manuianga ma saina mai i le fo mana Divine Solution i le toa tele o tangata e tasi ma le tolu valu piliona mo Fiji le ato e mo umanga luenga le toa fitful wafi le selau wafi tangata i le tourism industry and hospitality sa fa malolo unemployment ono o le covid sila kwa ifa mai mole o fionga e fōringa mai e umi sa usa i linga sistemi sa tāpena ilo sa i linga ma le tū mau yes a mata mai a le taimi a 2019 la veaita la lang Samoa sa o su e aso uma e o mai ale tali la le Divine Solution le Divine to foi e Iova ma tulanga papena so fasila tuala le tulanga le fa mole afo ia o e ma o e fo stanta ma wa lunga fa ilonga ile so e tusi tusi ma twain vainga papena o le ala le mela le tupune le covid sa tie le tato lo ia telo fa ma mai o tanga lo tupe ia o e lava ia malau sila ia i wha tangata fo i le tomai wha pitolea. Lea sa impact i le tūlanga le cost, ma ia masau fo i analysing o le tapuninga o borders ia i le teimine. A mai ia le taloa le issue lea. O le a molofa se ta malolo. Ia on fa wa ilo e ton papia ngala yo e to tonu ala isus nga ya e tadio ka isu ai a mai alo ya tulanga le ya na ole wo falo lo ngo ku ya impacts ya tunu fa papia na wo yo ye wala ti ma fata malo fa so tai mai a fo ami tuana i fale le mori le ave fe au yo wala silsi messenger of God Almighty email afoa fale ulu mauli @gmail.com all small letters ona email ya tuaile o le feangaina contract confidential agreement na fama talanga information details o le forma bana o le covid Divine Solution for COVID na fuala au fa pitoa e lua lea na te tape fa mo i covid i le faso valu itula tala tau fa se al au fa salau fake news and mainstream media Polisi la fia tato atu e ia televisi ma newspaper fasalau i Amerika ma Britania UK e ta ua o tama au tu fasalau mainstream media e pei o CNN MSNBC BBC ma le ABC maisi e nao fa matalanga se fake news e faali mai ai maisi i le matau putau le covid e nao tala news tau fa se ma tala tau fa fefe Fato sina i tangata e lango le au mai o le lato tui vaccine poison. O le fata i tainga, o le tau faa se ma le tau faa fefe, o le set up o puenga mai wata fo mai, ma tangata ma mai se potu e tasi pe lua. Ai fai mai ua matua i tumu lava le fale mai ua le aini muenga, o avanoa, overwhelm. Ai o atu tangata le fale mai, le ai man tangata ma mai, ini potu e afe. A o lo tapuni fo le tele o na pot le ai mani fo mai o tau soifua nurses o fa malo lo uma i temi nei la o na o tala fa la lo promotional marketing e winga i le tele o le tui vaccine poison le fai mai ele ma fai na to e fo i le sai ai mo le langi noble lifestyle vanga na wa tui uma tato Male la langi ato i lato tui. Vaccine. E matua i whaasaina lava e pule process o no TV ma pepa. Whaasalau.
ia ona whaalu se tala niu se tau lea ngai na ai le lātou tuioti. Ma ua tau alu ai ma le isi tātou newspaper le Samoa nei. Ana whapefa maoni, objective, ma iaini toa manu e suesue, ma whaalu le mea moni. Professional investigative journalism. Se manu whapene u whasala lau mai le tele o tangata ko whioti, ili lau langi le tuioti whataitai. Experimental biological agent lea o le a au mai Samoa nei. O pe e tātou o ni kini pigs, po o ni manu animals clinical trials. O le a whai e whataitai ngā luisi whelo, malana vaenga fō mai. O lea e whau tuaina ai Samoa malalangi, e whai tete, ma mata alia, i whaasalau launga se malpapelo lea whaavalea ai, nei le lalolangi. Mana tua, tātou te ata mai tele, mai le valea fo i nei whanau Samoa. Jacinta Ardern Palemio New Zealand, o se whainga le tele na whai e Jacinta i le tuina o ia e wha mua lona tui vaccine, o lana tali atu, excuse whai mai, e wha mua le vaenga i le frontline border, ma tangata mātutu e se ma se taimi muli ia te ia, talo whai Jacinta, o se tali maa na ia toe longo le tele i le wha longo, ai o te alofa tele ia te oe wha pēr na i o uso, patua wha fine whai pule minister i le Palemene New Zealand, wha mole, aua lava nei tuia ina o tau le tui o te whataitai, alo si whelo, experimental biological agent. Ai sea tau te whioti ai, ai a whai tau te unlucky ai tau whiola pēr, se vai, rona wing, o le a tau whiola wha seva loa ina, e pei o ni sampi. Ioi, o le sampi o le tangata o lae o la ai uoti lava. That's why I said you will be unlucky if you ever survive from your jabs. Ai o tau isi presidente o Amerika o Biden. Sa whaali mailana ata i le TV o show mailana tui i le laulangi. O le nā o whai mangalo ma le mana tuani mea ma tele ina moe i le tele o taipi. Talo o whai a Presidente Filippo, Prince Philip o Britania, o whai ma wha mai. Ma ave i le whale mai sto ina talo o na whai loa maila la tui ma le masiofo, Queen, sa whaali mai le TV, o te talo ma talo sia le ia whaina la to le ona o le tui. O te talo fo ia sao le li poti fa pe o le tui o le pale mia Australia, sa whalau loi lungo le TV ma le newspaper. E le se tui moi, sa whaonga o te talo atuai ia Scott Morrison, pale mia Australia, aua lava nei toi tuina ia ina tui whātata, nei te i woti ai, pe ola wha lo ina i foi. Whai ma whātata inga stoi ino King Han Aaron o Amerika. The 86-year-old sport icon home run King Han Aaron died 18 days after receiving the first 2 doses of modern vaccine in a live show on 5th January 2021. In an attempt to inspire other Black Americans to step up the plate and get the vaccine, King Hank Aaron would have still lived today if he was not so stupid and blind and misled by the lies and false propaganda by vaccine manufacturers and the evil forces to show off taking the jab. People are dying every day from this high-risk, unsafe, experimental biological agent vaccines, and the global rollover must be stopped or paused immediately. Continuation of vaccine is tantamount to mass murder, and leaders and its advisors, medical, technocrats, etc., including vaccine manufacturers, pharma, who continue to force vaccination to citizens and innocent, healthy people to be charged for mass murder and crimes against humanity. I now call on all world leaders, presidents, prime ministers to stop the rollover of these experimental biological agent vaccines for 12 months. The vaccine manufacturers must be instructed to use their current vaccine supplies to be given to trial on the animals, the rats, the monkeys, ferrets, etc., to try to achieve 100% safety, effective and efficacy, and not the 65%, 75%, and 95% supported by Dr. Fauci and FDA, etc., who was pressured and made the similar mistake in the 1985 HIV/AIDS, which caused millions of deaths,
Up till now, no safe vaccine is found for HIV/AIDS. Even the 7th coronavirus now, it took 26 years and no real effective safety 100% vaccine is found. Nothing. There is, however, great news for the world. There are 2 alternative drugs available for some time now, already in the WHO approved list of essential drugs that can cure the COVID successfully within 48 hours, without the need of any vaccine whatsoever, thus saving countries of the world billions and trillions of dollars every year. And if the leaders who really love their people and really wish to get rid of this man-made COVID pandemic now and permanently, to request a divine solution to end the coronavirus pandemic by emailing faleulumauli@gmail.com. Whaftailava, many thanks for Manuel Atua. God bless. Malo sa no. Olang lawangan pan men na fai na solus ya yuni. Pa makulim kau file lavat kai. So lewa sa uma ya. You are the first one uma ya le. Ya fo o se tasio o ali e to mai facto su tusi mal tusi. Ya o te lo foi fo mai asa su enga fo ile impact o le covid fo ile tono tato o no economy e mi se foi business ia le sa no le sa ye la analysis na fai fo le impact o melo tap ningo o tato malai vale le tato economy sa mo ia o fio Partai ia sa le o mono tilo le the cost and benefit analysis o le closing of borders tau ma whaamanuianga o le tapuni o le border. E tasi lava le whaamanuianga benefit o le tapuni o le border masa o le leailea o se mai po se oti wa le COVID. Kakasia. O le tau, the costs o matua i tonga tāpa whai tātere. Fa feo no se lau i le lima afe tangata whai ngā luenga wha malo lo wa le aini ngā luenga. Ma o nei tangata pe ona e silafia e moe i le fulefu. Ma tui po umba. Ai ala whai mai lo i mata. Stress i le leaio se mea i tango lima iai. Mo le tau mafa ma mea mana o mia e le ainga i as umba. Ma a wha o mimi le neipolonga. E uai i le mento, whale tonu le mawhauwhau, ma i uai ni mawhauwhaunga e la matia e le ola, sickness of desperation and suicide. Sfulu walu afe whase lau i le luas fulu afe tangata whalango lango i le tangata whainga luenga e tasi, pe tō wha tangata i le whalango lango dependence i le weka i tō gasia. Wa mafatia i le ai po le lava o le whaasoa. I mea mana o mie i aso taitasi. O so ai le loto ita i le mole o le manava fia fusu, fia misa. I tango wala i fua i mea isi tangata. Pisi nisi tapuni i wale mawhai o ngā ioi. Se i vanga nā ua tatala le poda masa ma mawatu se fsosoani tau tupe, stimulus. Financial assistance like special long-term loans i le tātou mālo. E te tau ana whātaua leo lo tangata. E luas fulima afe tangata o lo mawhatia tele, ma o lo o le vanu o le ata o le oti. E lo o le tuli na o le manu e tasia fo mai, e mawaina o la tovi inga, whapea e le eise e mai pe oti, i le COVID. We cannot continue to live like scared, stupid fools. This is not God's will that we are slaves to fear promoted by Lucifer, the devil, and his evil armies. And just like the story of the mice following the Pied Piper to their deaths in the river, whaonga le whautautanga ta tau e peo le whautuanga whaiso al palemia, wa tau loa ona tātou wake up, whiala maia ma aua tātou te whaataitai mea valea i e whai mai whafu. Tātou te mama iai, ma whioti ai, ma tātou whanau ma le atunu. Sa tāua
e se tasi fai pule i le fono muli muli le wha mai lea na wha o atu e le atua le nu ai kupito le na wha o ele o ti ulu matua ai kupito e la vea ai ma le atali matua o farao le tupu loto maa wha pia fo ila atou la fumanu sa wha tonu le atua mose e sau uma le la au wha alava ma pou e lua o le fai tutu au lu fale i le toto o le tamai maa moe le sa fai ai le tau mawhatanga ma le taulanga ina ia iloa ai ele a ngelu fale o tangata Israel ma wha sao ina ai la tau ma matala ai le loto maa o le tupu o farao e wha sao loto loa le nu o le atua o Israel sa feselingia o si tina i le ofisa le malo ina ua uma le mātou mata upu sa o walu atuai. Whai meila na fesili. A fua, ai se awa toa sa aile atua i le lalolangi Samoa. Wa au mai eile nei wha mai o le COVID. Sa au tali atu iai, wha pēr. O i ova le tātou tama o le langi. E tumu ia i le alofa. Muti vale ia Samoa ma le lalolangi. E tele ngese lona toa sa. Ai tumu ia i le alofa ia i tātou. O le mea le na te le au mai ai se wha mai COVID le nei. Ai o le wha mai la lea na ave e le atua ia i kupitu. O na olona alofa muti vale ma le alofa tinga te le lona nu Israel. Le na sa wha matala ai le loto maa o le tupu farao wha sa wai loa lona nu Israel. Ai o le wha mai o le COVID le nei na au mai le tua o tasiva i le lalo langi e sa tani Lucifelo. E tia Apollo malana au te volo, fai pisinisi, iolo tangata, ma whanau wale atua. E mai Amerika, ma Peletania, e awala mai i vai rase lea sa fausia mai i tonu o le Parties Amerika, Wuhan, China, Peletania, Afrika i Saute, Europa. Ma fai e le mana o iova le tatu atua, o na tineia ma wha o matia, e awala atu i whala au whapitua, e lua lea ua maua, e au noa ma se tui vaccine. Ma le fofo mana lea wa ia tui na mai ilana au auna ave fe au foa. Ia se sau no ia la o la la sa fianga le tūlanga fole o tātou vaenga ia matanga venga le bisa le tangata wheta wha mai whafu a peo ina le sa alu e lunga le tātou economy. Ia e pe taira o le tapuningo borders ni ia te le la whaina. So, e bese oe whai sau business i hotel? E sa ala lea sa nanga lang o tasina imta uputa ua na o ranga i lau lau ngai palemene o na mai tau mai o le tourism o le tasi le nei poutu o le tamau ai o Samoa e mai le lima se lau lima se fulu afe lima se fulu miliona i amata mai ai o mai le fitu se lau i le valu se lau miliona i le tausanga tupe moa mai i le tourism alo a pea e le COVID pe a pe foi tatala le taka ko tourism now ti masalo i le tausanga moa e tauna moa se valu se lau 5 miliona tupe Toe sauto. Ia ma safia mai pisinisi e matatangata whainga luenga ma toe taavili ele tamau ai. I le tausanga longa lua e te tauna pasia le piliona, tasi le piliona o tupe. I lau launga la i le palemene sa o tuaralo i se fisoswani le tourism industry stimulus package. Faltali malo rental car, Santa Cruz, ma pisinisi whalangolango foi i le tourism. Whaftaile malo na fisoswani di tangata vaia sa tonga tu delta i lua se lau, tol se lau one-off payment. Pe i o le siliofia na le tasi pe lua vaia se whaamai. Ia e se mea mo e le si fia masina le nei. O le
Whaftai foi lupi wha o no le dividend le sa maua foi ngai sui sau wha. Contributors. Ela maua ngai contributors. O nai pisinisi. Hotels pa rental cars me whapena. E na o le 2% na maua mo le tului mo rato loans. 2%. Yeah, pe na le nai masina. E maua, lo na hunga le 98% o le interest ma le principal atoa le o awhia. E pei lava la le whatusaina le sosoane pei o se na tāua e pa o le vasala loa. It's only like a drop in the ocean. Ma ua atoa le tausanga, ale I maua lava se sosoane, ma oti tau tupe. Aua latu ini sosoani me kau grants poni ai tālafi umi long-term loans at special terms like 1 year grace period with 5% interest rates spread over 10 years. E pei of sosoani le sa fai mai I le central bank o le tsunami I le lua o iwa. Ma le lolonga fao e veni I le lua o tasilua. Masa o whatusaina le tūlanga lea e iai le tātou tourism industry. I le mai la e tau taulana IV I le ICU le whanma. Te mantuana. E whaatalitali ai sana paina totu. E toe o la malo si mai ai. O le paina totu e whaatusa I le tupe whenga soloa. Whenga I iai solo, capital, cash flow. O lo mana o mia teli. O le investment ma le tiutele na le tatou malo. E fesosoani I fai pisinisi se o tatou atunu. Ina ia whaatu ma waipea la tau pisinisi lima o tatou tangata anu. Ia tunu I fafu. E pe o New Zealand ma Australia wano le whaalua ma le whaatolu o le stimulus package pisinisi. A fia tapulinga nai taimila iti. Whaatusa le tausanga atoa o Samoa, e le ima se mea ua na o le 2% e tului. A drop in the ocean. Fia tele tātou tangata, whai pisinisi I tongi I tālafu. A ua le taro lima o na o mea e le mawhai e le tātou malosi. O na whai. It's beyond our control. E mafua mai le global financial crisis, lua fe malefitu, so mai ai ma le tātou tsunami, lua afe ma le iwa, to so ai ma le a wha lolo vaia Evans, Eveni, lua afe sfululua, ia ai koe apakaki mai le misela, lua afe sfuluiva, ma le koviti, lua o, ele ilonga lava o na mapu na pisinisi faletali malo, mai nei mala, setbacks. And extraordinary events needs extraordinary actions, solutions. Ma na ia pea invest ia se 5 miliona ile se lau miliona tala ale malo. Wa fa na mai ia ile valu se lau miliona ile tausanga mua ma le tasi le biliona ile tausanga lua. O le a matalia ai le financial restructure post COVID. A matatu le tausanga nei lua o lua tasi as a base year. Ma olo ile STA business profiles uma falitali malo e fai mo fie no tutusa fair ai le fisosoani le lei fa soasoaina le lei o le fisosoani stimulus package assistance. The private sector is the engine of growth o pisinisi tumaoti e pei o le tourism o le afi o le ola o le tamao ainga ma le ai loa se fisosoani le tatou malo e toe whaola atu le tatou wafi ua mamau ma pe le ba ua le ola le ma le au ngā mai ua ina avea e tangata ese mai fafu e tele latou tupe pisinisi na i o tatou tangata anu o le a le whawhetaoli po o le whae te tenga o le tatala o sa ma borders, risk of opening the border and restrictions. O whamaunia mai e fo mai popoto o le lalolangi o le COVID-19 tusa lava ma le flu masani common flu
a fua la i se fua mai scale 1 to 10 fa pela o le Spanish flu 1918 e se full points fa maioti o le pela mai ana mua e se full points fa maioti o le flu masani common flu e tolu points mai masani o le covid e tolu points mai fou o le pneumonia e fa points mai masani o le isu tafe ma le fa maalili e tolu points mai masani o lona winga e le ai se fa fitauli fa te no risk or negligible so e le ai se mafua ngata tau e sanga fa ai sa maloka ai tatu pona so fasila tu ala vai muli le faina e falo i tele le tulanga le o le ave pisinisi mai fa futu pele atu le sa te mana tua sa e sa no le tulanga le i tono palmene ona me foi le pe fatapula ai le tu ina tu no nga tu pe tato business ya pe ya me business fa fo tele ai la le vai ngale sa complain nisi o tato tu pe no pe fa o na contributors for you tu ya le me fai na ave na business ya mai fa le sa esa no ya tu no palmene amano ya wo pa fa o ya le tau foi le tato palipet il est pas tangata mai fa ele está tu salava pe fa pe o tangata sambo mai babo tu ina tu tele e per 5 milioni ia le lava ele mo tato tangata sera no fa pe o tato no fa pe tiro per tato no ina ia improve ma fare le tato watangata i fai business e mosina ta se la wa fe tangata per lima sfulua fu ala vai i security sia ma plato contributions e amata matai la to business ran qua mana ia te a pe fair la your competition o le mau e o tatou tangata la ne avanoa wa te me le sembe le na ora to wa contributions for ia la e mau ma dividends ai o le meta business e fai tata e ai ma ne pe se tu nga tu la fo le fa fai mo fie fai nai tangata na o ba won tu pe mo me ia o le simta apu sa e va o e tonu o mo fanu foi e o te le lope se waina po la ta unga lea le ta o e tata o le fangule o le rover i o le pungboka le sa e malmalo ai fo tonu palmene sa no e tu lango e so fina ngalo le nava e wa pesa fai fosilu a fe so wa inga na te mi tonu palmene fa tailangi ia fai asino o concentrate on whatever on mai pele fautuanga le official leo ia fa pe foi il commissioner leo ia male fa masinonga e winga i tangata o mali liu mai e a fo mai i famwaia e pa tele fautuanga il commissioner leo male fa masinonga ile tele tangata e feoti mai le inu mi ina fa marosia wale asa le masina ma wata ua ai o le alcohol epidemic ele famasinonga po le jet fuel alcohol sa talo no ina le maota fono le tau pulea e sa fa pe mai le minsta e sui le mix ma le lanu ole vakolea ole beinu po le fala titi le suka pe a somalia te le si manatu po le sui le ating fanu matata e mai le plastic ia po le sui o le tau fa tamo le tau price o tamo fietele o te tonu le mafai ona fo ia fa fitau le se iva na wa ave se le mafu anga tonu root cause ma o tu alalo ai le malo e fa sai na nei loa ona to e faia ma fa ta watu ni vodka ma ni wine e faia ile fa mafu le o le resa po le fa pala resa
o le whaapala reisa, lea e mawai le ethono, po le church spirit, lea sa whaia ai tātou homebrew I vai teimi la, o tātou laiti, ma e black out, ma tapongia ai, pe matua e le loa ina lau mea e whai, pe a e o na ai, o se wha mao nia le maalosi ma le leanga o wha mafo reisa, mo homebrew I aso la, na le o na wha vale vale ai o tangata, ma sa wha sa ina ua wha tu ina le tātou whale pia, o sa moa breweries, lea sa tatalo ai pātere tō viu, I le tatala ina, ma sa wha manuia ai I le whale pia, ma manu fele lei wha pēr ma le manu senga mo. Malo sauno o le sivaenga wa pa ua tu vaenga le o le TV Pinko le vanei atu al tatou le sa e sauno ai fo ile vaenga no le TV Pinko ma tu langa fo o lo e atu ngalu ai Aftai langi kamana tu mai. O le TV Pinko o le peo na uta o le lau mua mua. O le tatalaina o le whaitotoa I se oli. Opening the gateway to hell. It needs to be closed. Sa whapea mai le minsta pisinisi I le whanutanga lea na tea nei. Le pese lava e tasi mai le tausanga wa tea lea o auto e pese atu ai lava. Ai wa ese le verse 2 o le pese lea e pese mai ai le minsta malana vae, fai mai e tiro I benefits, e te le atu. Ma wa ave le duties and responsibilities o tama matina I to tonu ai. E wha moe ai tamaiti I le se fulu PM e sa wale TV Pinko. Sa lango e le isi minsta lango e le tu e pui ai whanau teine mai I le whale tonu sa tele ina tupu mai ai mai tanga le fuafua ina I whanau teine. Le fuafua ina I whanau teine. E se mai ai le verse lea I le pese ma le tu la fono sa pasia o le verse 1 o le pui malu whanau la aiti mai ta alonga fai tupe ma e le I whaamalia ina fo I le vala lea wa le ma whai ai e le ofisa o na siaki a inga taitasi po ua mamoeta mai ti I le se furu PM common sense a le ma whai loo na whaatino pe whaamalia ina le ofisa le lato tiute o le pui ngā whanau o na le pasia lea ma tu uloa o lo tele lava tupe le Games Authority e maua mai I isi ta alonga ai alofa ia ina ia inga usangi, ma matativa. Tu la tau tupe tau sei whanau, ma ainga. Sa o iai to tonu al komiti o tupe lea sa lau li liuina le nei tu la fono. Ma sa patina tonu lava le whaata ua ale komiti. Whaapea le ofisa lo ia ma ta alonga, Games Authority, le pui maluina o le whanau la aiti. E I lalo le lufu tasi tau sanga. Ia whaia la tau mea onga ma aua nei a vea ma Campbells, pe a matutua, ai mai se le whaamativa ina ai le to o tele wa ainga le ai ni tupe, e whai le ai, mea ai, matutongi ai pili a onga tamaiti, ma whai titi ai le sauanga I tina ma whanau I ainga. Talu ai ua miki uma e le piko la tau tupe. O le mafuanga tonu le na sa le ma whai ei foi, o ntalia le ta alo, le talia pe taalo se tangata anu matutua Samoa I le casino se I vangana tangata I la to passport mai fafo ma tourists o fai foi si le ma fau o TVP ina I nei I kale sia I e pe o le metotisi ma le mabona fa sai nei talo fai tu fa pe ma tele ai le fa so songa mai ua ina pa ua le kale sia le lafu ma moe mai tu mo pe la o mau o ua tātou ta tala le whaitoto ai seori, e mala I ai tātou whanau le lumana. Wha mole, la utua lalo, ta puni loa le whaitoto ai seori. E sori tu la fono, ma e le tu sa ai ma le anganga, spirit o le tu la fono sa pasia. Aftai. Ma no sa no fiongo io te no le wala malama fai ulita por kalame le ne ya so ia ai tolu e pe to e fava ia so tini il fa mo e fanga palo te le la tunu le lo e tau vai
e sauno ia le tumalo po se tualalo po la foi sa tina ai lo e sila ia waia le faale po le siti no tulango le tumalo ia o se faftai foi le tumalo ai le I faia sa ko mtala tumalo ape mo buona faia se faftai le palemia tunga le ana portuila e pa o lua lo fietele ne yoti ai ona ngal malemana tak sai le mali ngoi mali le ngoi ila ula unga muli il parlamento asos full february lu o lu tasi sa vele ava no muli ai la fafta tele ave ia o masui le mato tu malo para o sifo dunga tasi muli atu le mato fafta tele mal fa malo ila na fionga le li palmia ta le malo mal ta ta to vaenga fa o HRPP ila o taitainga ma o le tātou mo le tātou atu nuk pele o Samoa I nei tausanga tele wa tātou ai nei mau whaamaunianga tele e o atu lava I le 5 tausanga po le selaus tausanga ma o te tali tonu ai tele I whanau mai sa I loa le lei lava matuina mai le atua sisili ese lau tiute ma lo wala uina e te whanau mai I le pā ai leo fasto uta Samoa ma ve o ma tai pale mia tausi lo na pelo Samoa Israel lo na lua I la langi mai fa lo foi Samoa ma tai la langi la wa fionga tu lepa e pe no fa ya tu I fo tanga I pe tesa tu ma pe le langi fo a mi tu na I fale ulu mauli ma lo tu ma lo pa lo sifo la wa fionga e tai inga o le tato HRPP ma le tato wa tu nu mo le sili matausanga o lumana nei pe atu sai malo malo si soi fu malo loina to e fa popo ye ma le sili matausanga o se fulu e tausanga to e ta ye le malo Samoa ave foi le nei tempo tra tai le tu malo pel o si tu malo pala di sifo le afio il paio le au fai nga luenga to fiele atu I fatta fai taulanga fio e fia Ele afio salvalasi ala la tai lau tau talanga fayumbu le mamalu ya fale fa ma faina ta upu ya te oe sale murianga afio a inga ala la tai tua toma torva ma sale murianga afio sala ulu maswafa ala la tai le fetalainga ya fatoafe ma le nu faina ta o le pa ia lava lea ile afio tapa au ma le mamalu ya te oe nganga I malai e moli atu lo faftai tele lava ma le fa malo I le tatalo ma le tapua I le tato I tu malo fa pere fa fe ngaina taulangi o faita fai taulanga e fia o sio tato I tu malo pa lau sisifa no metasi a o alo atu lo tato sui fai pule ma le usu ngā fono o le tal tonu mo fa maliina o to finangaro ngā luanga sa o fa tinoina I le nei 5 tausanga ma o te tal tonu o le a tele nisi mea sili la au fa tinoina pe maua mai le toto fa ma le fina ngalo malie e to mai le to pule ma le to fa marianga ina ia fa wau ai pe la tautua mo le tato tu malo pele ina o palau sifo Samoa ma le lalolangi fa fatai tele lava fa manuia ba le mai le tua soifua ma ia manuia abula o te langona fua ia faielo u leo ma fuata moli foi pulenga nei por kalame moli tuele matou faaftai tele ona lo tali o matou vala awatu ia awale tatou faatana noanga ho iai ia le so ia faaftai mo faamnoina no taimi ia po afufuanga lo anga ia tu iluma ia faamanuia le tue fufuanga fo ia mese foi le alo atu fainga palota ia Samoa le nao tau whaafonga mai I le whaatautanonga ma le sui tau vau le o le itumalo palau I sifo le fionga ia afoa amituana I fale ulu mauli ma o ia le ma o lo saonia to ia I tau vanga le whainga pāra to tolu pe whawa ia so o lo mana nei ia ona tini le wha moe la tunu e ala le lang whainga pāra te tele ia soifua ma ia manuia